Deacon Driskell Kewo. 5. Namnash Lie Mdak Sharia Deacon Driskell. Namit plus Kushayun one apel na kewa. Paing lo kakshikin gat kepela. Katang shape kun share like kepel singe. Tako Tako. Ay kulo. Sharing it, but that's the most share it. Well, Paing Mutlash. Namnash is spelling like Sharia life castle was not. Na wana pel na kewa kulo kakshikin gat ke mulash kashi. Ekatin pel na kattaka na ke oni ni kashla, pro ni kashla. Na sham we announcement lo was. Ko yang na Deacon Driskell dat ka akketeyac iplala pluo mile akfashile ke tuste. Wana katakal mi ke tuste amarichina ke shen rishing Leo Chronicles sapta tolngul me course foshina ke on course na shitbe foshing on course na ke singalia. Iplala pluo pala ta ka akketeyac el fakalo ye ke tuste. Na ka true kakshikin gat ke pela like share ye katataga na ke oni ni kashla we proin kitin pel na lo malap. Deacon Driskell Lomalap. Log announcement yan. Good first minute. Wow. Tariki New Chronicles tolong lemegos. Kal tigin mana akkelim ya katsum gesta ke on. First minute. Well, tigin wana akkelim ya. Kada usut pela Deacon Driskell gunda kana ke proin kashla lash. Nakat fashion mit. Lo malap. Well, lomalap. Kewo na siwas na kewo. Paing dalam lipan. Launching kat pel na kewo ke aslom. Pinamit wias ka dalam sila dalam makilwangan. Paingi mamay kekla kataga ni fast na mit. Praile kain siwa yan na ke matang na ke kintu kasi nga. Ato ni pray. Kat si vida pasta yetom kat maun si fan na. Ingan wala kasin kaksya klas. Ke kung si vida si pen si las katin kain maun si unlan singe. Ingan ta kain wipe klan sa preko. Kuloman lapos yung kat papa. Ke lang si lomum sa paya mawan kulo si fan na.
Hindi ka mo likatle. Ipensingi kikat matayangin ka na prailash inakay kat kaywa. Katliebe ma force yok masikyak fin felom singi. Yok prailash asom na fin Israel. En siya kum siya bel na kaywa en sum fin fel singi. Kat kulo malap na siyum. Top kain in Alasha, wangan White House, wangan kay some government, wangan siya. Kung fun na ba itala may katinin na. Wanang katagain we fakak na sinwet lasha in kain esmak lain kanita. Na yung fun na. Baka singa shiro, lalmat met singa shiro, in kain usien na sish, inin na nakimamakatas makatelyak in misingi. Gasto marola na kay na kalimila. Yen na kay walu to to kaniwe. No ya pasmo. Siya ngayon sinasish. Kadin kay ni sam. Gas mataga ki puklo. Man matsaplo may siya. Siya pada sa pala ang bakit mahin. Kating sa pagkat lawat makinka. Anak na slow siyan fulwas kinukdukin maun mom. Kadin kay fakak kaslom. Kaslong kumakalamila tyakan volok na yung pusya panang patpraykun tamay 2 years na kayo mamam tayo na asyo lagi pelsinge ingay ni tala ako kamay urak layo kaya los na kayo mamam tapen manas lagi nano nanak oye fakya fototo pa na irolos wibe mat 2 years kanatas Martin President kulo kaksakin kum kat papakat saka nuak la mawala na makum akin siya boye kat ke panagipel singi lela ka din ispel singi relak kasin kaksa klas ang siya pesum the kalangan medalo min kolgat wikat kita kay nilas ke ka singin fa ke kastom gem dawat na kasafla e kasafla ye lela kastom min ko ni syung yagin kat kewa kadin kain matawat na moil ko ni nusi inse wona sis kini kat pawa tumas. Kulo ke won kulo si Father of Jesus Christ matlangon Lord. Amen. Hey, laman lap bell ang flock in the room. Mr. Lipan. Amen. Amen. Deacon Driskell, kung kulang malap. Kulo ke proy ni kesla. Na pelching ate ispela in nakalin matlash nga ke pelching. Wa nakasin proy siya Deacon Driskell alle. Jerusalem, Sidi Madalal David, Pangan, Chima Papa Lashamon. Akalamiak peke kunokan siya tostan ngan. Kaya force siya shafla. Force line alkos na kesingel tolo. Future bagat sano. Jesus let the lemi fell. Kaya tao sinji. Jamso ko nga akalami. Porque sin pro siya loma. Uskat lang ke Sidi Madalal David siya. Malal Jesus Christ matlang olash the matlash ko sai if you think was long kasi pro siya na when an institution fell kan usi misla siya ma kalang si kawul siya ma usi ilya clash na ge rapture siya utaktalan mat Christine matlalal fungi it course ito ke Elia nalalab na fa second coming. Church will Jesus flock. Somne Mount Olive, Jerusalem. Vicinity Jerusalem. In well lemi thousand siya. Man na mo ba tagal kitchen pricing. At ako din pa may flash ke ne matayin manas palos ke pricing. Yung ano, kalam siya los si fan. Kinakakard na vita na panang physical death, spiritual death nga ito. Curse siya, kifela siya, kasi siya ako siya lada mani. Dapat natin nagamasin nga. Siya ko, para kisya ito ka. Then nili ka din, then akmuli ka tiyak. Physically, siya spiritually. Ano siya nga, kung na papalak ka lang niya. Situation for ka kung maske, Avant na pala, tamal siya buya nga, yalusom na, yalaske, ka. Ingay na, ka lang. Fakak na pala, mesya na ka. Ako nga. Tako lang lay mo. Kada ko ukot na kaya rapture. Moon mapatpat siya bakat siya nga. Na when an institution fell ka nung siya ako na siya nga. When a lame Jesus Christ.
Pagkatashke, wigos mujenge, wait ko siya in akes makinyigat na ke-floksing. Temple, masyalan, akwok wala na makatil sang na sintik ni din Israel nga katlong ke kunoko ni kash ke mantin ke siyete. History na lalap ka lucian pel na lili sielos tinataga na toko siya sosayal daga at the right time. Then taga pa revitalize flon ma wala na langkat. Nakadash pa ke masing nangawi kong kaksikin gat ke kaila sila tamalil nga flot na ke klain sa po inalil kalam na pa isiklalipan mga taga manifest la kung di ako wala na langkat. Inakayil lalfung iluman na pa klik si wiyash nga. Deacon Driskell la daga akketeyac mga may lututsing nga tamlil siya lilwangin el som ma el inalenorela at weba na tikin mekil daw. Kipel siya nga alo sin pain kum matlas ko siya. Kulo kaksikin gat ke maulash el chipel siya din daga long maluti phone siya may daga sil Deacon Driskell nga. At akalin pelo ka matlas kipel siya nga ke may kular in show lalap las finan ko siya na kayo show shishik kat akalin petlik shishik natas. Tikung bull force, matan force, ne papa force. Maku na siya pang. Katliye, wika ko sum na taga na ke, may kul nan klik na tingkat nga Israelites. Elos hakiye, oyan na alu na silos. Relationship na singat. Taga ke temple. Nakadata ko, akamay miya, kaya smakinyigat kasyila, kat pa temple mo siya. Kat pa temple mo siya. Temple siya nga nansisista kang nganan God. Manila floko. Ino na ka din sang wowin masyayla temple silang God nga. Wala klik na din Israel nga ka. Klik na din God nga. So siya il taga revive. Dakel ya al course, singalon course, long old. Ilya long course. Matwe. Kafasing nga. Kafasing me alagala siya nga orikla. Passover feast. Patigin na taga, akketeyac. Nag-i-spell na nakalin matlas nga na kayo harsh nit singal tulo malala na announcement malas nga ito. Nga is flok general Deacon Driskell na taga. We fact la siya kasing pain matlas nga na dito ka relapit announcement na fresh year ko. Nakadito ka skek slide kat show ke Tuesday si fact si fe mga na to yang na fale kada som nagay may introduction context ta metigi kada si be academy lesson em tolu mai uskat ke maliti sing arge bel sing ka true ka chicken god in we go was matlas ko sai kasing ko lo was at ka get Tuesday tas ta week na kayo kada kes magnyegat kayo tagalan may mapayok siya pa met for singaw mga sumtat basta otoil ditia ke malami meta akes makinya ke popolyak suku ken matan singaw lime ko chulos akula lanment met megos tiena akula lalfon papena na si kumuseng na kastan kat makay na bayara la kadin akula ke when natal Jesus Christ kas nga tagay nakes makinya god inaku gat la nagatalan lemo kulo ke aslan met na gaywa pain met na gaywa las ko sai God bless you and your family. Ito sumnal Deacon Driskell lang daga. Tram si bera announcement lo sa nagat fast na met. Deacon Driskell kulang malap na wana pel nagwanam nas like share ya talaga slow sa. Life ka slow sa. Deacon daga na meta kulang malap. Kaksikin gat kulang malap ki may fact mataga yuruman. Masimit na ki daga nila roye ka liye kasing kon matuman ars typo error si pagi mananak si nag-sendrian ngayon kasi omission si ma baya itak yung nag then akkalami yung classic Chronicles ka Luke Chronicles 1 kikasin cool na person taman bigo bayin ko was baya Luke Chronicles baya askaya nakita kayo nila so ye ka pel na wowo si inash mo daw eksasesi kada ka siyam kun nakita ko siya wowo si ngayon Kacuman si toko siya ki Victoria kel toko siya Esakaya na ye cash tukun mea price ilala na maluti siya nga taka na siya ka fin nage price ilala
Solomon ke wiklo somla mai ga din kain kapsheni na ke mo si mo dash kenge ana ke kasen be praila ka ngamo ko isi ta la fela le no fosek misinge na panangara si mama sha pa ka fula sha kadin na kadin alin loyang na kela me priority la sha nga fa ko inge ke spin ana fa ko da liban nga plakun o yena ushik si masikyak na sikki yellow tarie akademi ng si pamilya kitni laka ke kalan pakoten lan ka tege mga wongar faksevin tang siyak neknak na skesbin nga walom na kasunot lan maguliklak na banangara in braila ka nga siyak lan kain apako mo malen usisi chance ang laklan kan si pinto mo na ke o yesingin na sikking nga isa awain nga pala mga longya sa kusha ti paisin laniyak na woya nga kailaliki nga finshakin mo usas kung kuminde longya pangan si makaya ki me conviction lak ki nga taka pengana wikin taka wifaka ki kas madalan gata na oy ka pati samsam kun na ki akmatal ye ko wosinge me kalme taka ki Chronicles luotol saptatol ng limekos fosina ki on kosan ala na yok sibe ka dinetala me ulang mata nata siya kad na kadinale kon na kalmiyaan kadin bakain ito revelation mata ka ulang sasya nara mga excited in mga damlipan in ka nakfashimal di si mga snge mga kalimye kadata ka nakalimye lesson aims to lungemet na in ka relak kasi naki tutut siya school naki nga differentiate siya school na kihalo ni Dawi mananak si fun na kamarit si fun na ta in ka narusin na siya distinction nakipelan siya school na siya normally taga Tuku na alumeta na maakfashiyak pa tamalipan at kamdok naki lesson aims tolong me objective lang maluti si mga taka na kaya lahat kakatay matulungan na ngayon ka inakalimye introduction siya may fact fotodo siya may ikas na malutiya na fakyang dago lesson context siya may sikya kimpensyon ni simla maluti siya na ars ipsiya luwo ke malutiya na Q&A pam direct ke pelin siya no skula in makat kain may ay na ilakisin siya class topaya siya may taka in fact na naklata top masim lagi kaslan gata pamasima kat finesamda na kishfeyak lemchisya scale ta fana peptais na tagay madaway korarit malala topla na sitan pa mas la fakoingi na banangara nakipesi makasensya kataga na siya lelan kaslan gat pakatsang tubuk mamatagan kasyang gat katagayin suvikata sum nagayiplan siya school anak siya fiya. Tukuni pluungan Q&A nakadusot kaya po yung mem sige malututo. Inkan kapas nag-introduction siya. Whereas kaya chamram kay pelandawi si fiya siya pa na marit siya pa na. Then siya makadata ko ke challenge siya pa. Kaya ito lang pa kaya kunokon kay Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Meral offense silang kunokon nga na kay mananak sige si Andrian. Ito lang na kaya. Kadita lakas mo si makulalun daw yan. Mamay fatutulak yan. Ito kayo prestan. Ka-sponsor lang church. Kamit lang mo po kialuan. In mama phone si katustufuki. In wangan rin kaya nalo si mapakatfak mo. Nga makalimdari. Masi ngayon nanduwi. Fin kalimdari. Evo katakfashi. Kasi ba kasi abang siya nga magkalimdari, nga may wangin pa na mga fact, finwangin makumfak kumatanutin. Pelo man peli nakataya, in fact, kastan kat, maulan mo ito asin peos, kat may kola. Maulan mo ito asin peos. Kung treat yan nakalasima, kung deliyang patata de fukuelik, upek man floko niya. Narasang kastan kat in kolkat. Pangas si pelas, taga na yineng. In fact, may
unique siya Philip mo Evin wangin met akketeyac sit en ay taf kan la me kalme medolong laiker fosing laikers ke long mo som fakek ke kasten kat lut pa pala enenasi kadata ka siya pe au si tafon na ke luo pel mga yakyo nga som si Salin na fon luo Freddy Sette Taki Park kaya uleo na iya kuminta ka wikat ke lut pa pala siya katagasan ka taga wikat ke usipe comments mo shiru usan in magat kain ulit magain so kasing usain dem na usa mga fak ne mana si usi masin sa ikin gasan kat malaking gaslan kat te mana si usi ma kufon gandari ako siya klam sing andikiya ite pa si pangay gas talaga namalipan bella flock no root lamala Deacon Driskell kung gulo malap ke From Nikesla Paing met lars ngan mana yok shupe pam shmon ngan kadin na pa evinga Preston lanita within Texas ka Seattle ngayon na the canon week na fon singan hakula na ke outline ke Henry singan nangali na pa lang alu Henry lo somnai Central Texas sponsor lalo sa tuyak rela akketeyac na summarize ye me malutlut siya amo pangan mama ina nakadinako na kaya impel na kayo tigin megilar summary na todo siya na kayo mas from ganyak nakamo kadin na kadinako lang ako la singan pangan pakyasin ko lowo sa asker tigin Driskell daga liye outline ke standard lesson commentary nga elingat la liye pa yeto ko tari hindi kamta i masmay na kadinashkan kasmol lan got Kaslan got 5-12, 5-5-12, 4-1, 21-1. Bangon suko litian siket 2012 fair na masyeng. Yok shubela nana kaywa ma kapun ke channel si snake revelation ching. Lang si kaulan kat na fellow. It's all about love. Elda kain kushekat lel katinte ilyak na ke me misha akluwo. Para kasing ko lowo sa aske. Ikakla na sila tamalik sila ng tagarela. Kadin wiko wos. Taga in akas makanya katin pel na kayo. Man follow lan lay mapakatako. If hindi pang priority la siya, napamiluto siya nga taga nga. Toko siya, sosa yal taga. Kanaus lang no phone na. Marshall Wait matalalos. Us na taga ito called Samuel. Church, nanan ka Samuel, siya pa nanan ka Shaflalan, klik na din ka, nga, dahil pa, may pala siya, transition ta ka. Ein pala ang pelsinal Samuel nga, ta ka ni kel sosaya, tinalak fashiyak wo. Esika elero, katlong ke, siyan riluma sumla, tasakta, it was extended. Tinatangalya time siya ma, lansing alakos, uniya. Deacon Driskell ko. Yok shupe na pa na si kom na ke oya makadinako lang La kastan kat magana para kat kanako lang. Masima pay finfella singa magana pa Genesis ni reflection one masyaya. Kaya ngon laning kat ingat kay siya matalal fungi kastan si kom mapay singa. Wangan masyaya. When makanusi mol siya siya yung cash mol nan got siya ekla matayin got yataw sin losumla became flesh lived among us pa Jesus Christ naraga talir shu kaksakin got ke matlash matago we got ke pelching matlikiya pe psalus ke pelching a ispela inaul got la tigin megil tigin Driskell tamlil shirle lamni shirle wiya kadaklin go was mamit matago sham nani ke pelching ya nakat som fast na med nit me gosla lalas nakat taga na kya akketeyac nemina kulomalap Honolulu amen kulomalap kya akayeluman kulope amen shuwe tochie
kulo ke share cash full na lal kulo malap ne miner tuloy na amen kulo malap paingkom ne mina on fire tikin kumara on fire lashit bat ka fak amen nga kulo malap na kamtal tanya makre kulo malap mekray shagluk kum na ash na impel na kulo malap proy pakesh Deacon Driskell amoy pange sham shafla kadin me fashna med tai finash cash majil kumal kan nang usut pela na to ko yang nang aso musi slight la ha si ba kalam si fera na me kat fashna med Well, lumala kumli alang si we aglen be met lash matagange. Tawlipan ale yokshipe si mga long siya kalimiki nga siya school abang men ash reach flashe oxy da dangon read text masir ang long siya kalimia pa kumliki kat masa na yok na met matalasha belchikat mo daw kialam nga ulyak falena ke ye matange na kada sin kun inchi version ta file lagi manos naro kikat ukyakat le isungi kaslan kadin kata pangai makatean me mimi ki sham kun ki pelgat kayo ko ngaita in mola ko ashmet kalensap ngaita apel si madel sud bel mato lal talo kas mata ka kiala lo sa tenaw pangai siyo ye makadin alina me usunga tiki kaslan kata siap ashmet si luwa bangon mo katakan na ritual si bangak falye masima may tapala hindi ak fashiyak mo katakain fakikikas matalan kat oye makaslan kat paunwa yalang kaslan kat ka na amen katlas sima mataluo som na si pukye shell ma urikat na fingat babal relam manos kakumtangon nilnikinin nalasya iplak kumketa ka na kimaluti si mga dakulan sa mga eta ka tala na awan yes asya si pangay matawag sa asya simtak musing aklon sin katla kuswi kat som ara pray lash kimalutia kat som rala pakanak lash at takain weng mama shirusan ekos kashi kat pe ki comments God bless you all lamala tawliban na flong belo na yun tamle tigin kum from ni nga sham si foslu ailingan kin masaplan lem god ail nan ka kelen phone we made it in the word of God lifestyle bangay my na da kana shish mit Christina God ngay tang si riti mol kin kastan God Deacon Driskell nga si bakalim me mol ma ikek lang ali ke yellow som la ke kitno no man din a function din a function na inge na marsh yuruk we mit clash ko saying in fact a cash mol lan God nang ata fat na yung ngay san la flok sila umay nan manchin God makaya na te manchil Deacon Driskell na papen na o yes it toko sa singe ito ko aksa siya mit talik na din God nga naksa siya ba ipa flok na alingan ke may kaklangan we witness ke yalu fashion am singing matamlil sila Deacon Megil liye pe nang alal fing mo arpe mit clash ko sa liye may kaklan na yung kung 4-4 som ni ko sa belu taga som na lanay na kung mesil ba 4-4 we pe in fact Sigal ga siya we asik try sigal lo mam som deligiye kulo malap askal yait ko nga fal masingay amra usi akketeyac ingin ang apro nga we ka tusin no phone nang kalim kep ka small lom ngan mol kun yok lagi na kayo nang ako lang ang lutin pel na kayo paano mo naliban ka de tariki iplan orek mga gaslan gadin unwe katle na gaslan gad luti kat tega din aksyo sila finances la tsaka vinde relationship la ke merit la siya panasindalik na ta siya kat na matawrik magana nara pangan excitement lang kaya
matolu jingan taga ke kaslan gat kum penya ke relationship lak na kin show laka ingin from physical fitness. I lost a lot of weight for the last couple months. Maki makumash kangan. Congratulations. Liang mongoloman. Liang When temple temple chipange. Temple chipange na ingin from kin financial. If I got paycheck by paycheck, ligi na kadin. Shouldn't be. When kaslan gat mo ok mo. Try me. Lau kay man of one. Kulo malap. Katash kami tol ngol si makatin na nakfarshi wana tamnal chile ta kalamia na rekapel chinge namnas mitlash liye pang makade from kun katash ke unit chemet liye si bakes makanyegat ke me si fe na lap si ma penkat ke malam tolu met nge alu yurun met arch walenke alu yurun met arch walenke unit tolu na phone katash ke unit chemet abangan na leisin lime kos na phone na ke unit chemet ngan katash ke leisin akakos we kakos leke yesing bang kada kan taga liye unit lu tolu tukun malam tolu sumna ke fall si stak na ke winter ta si fesha bangan leisin akakos sosa ya el akfalache ke fen alakela sosa ya el akfalache ke fen alakela bangan may reach Leo Chronicle tolong me course siya na ke on course na siya on course na ke siya liya pa iplala upload Deacon Driskell Jack me ke tuste kita simal tram na pange toko siya sosa ya elara ko final gala in Jerusalem in akfalache lemkat ke len siya ak siya akos ke malam siya med elos uniye ko suna ke kafa na when I lakalimia Shenry pangan si fea ak matalye ko was mariche pa penangan na bange finrak tolu katlige ke tustea pange masime da pange laisinem sheme da pange akataya sikle masim la akia akfalachen ka final gala she met hakalimia ke exodus singal lu na vingat liep she background scripture ngan pa exodus singal lu na get standard lesson commentary akluo kona ek yokshbeyen aksashe social aro ke akfalachen gavan alagaila in shokena in mashlon Israel god me yokshben me revitalize tokosha social lang ke in relate na ke relationship between Israel and God met kol singan si beflona alu main lo sinak me si yokshben na ke relationship singan Naktolu shafla orela shielem lemin floganak ka molye shio yana ke molingon ma wangen le in molom shven me spiritual practice ma wangen le example liban if de wana Deacon Driskell the ke autolu ni gel me goshum ta pro shakshin God that's a practical spiritual practice bangen ka kom som fash we alu inakye mit lal fun we shaye ka rela shi pray nine taga meshe practice kum tesibero ke moloman tingin gumlong project Masak na lo kala okay gulo lo ma li pangan me ngasyen matulungan Deacon Driskell tinash ma kum ke sangyak yok ke pelching ada flow not pela kun tawek na ke introduction we context tingin una kada akesha ike Akula, metigat fast na medan, nesing tagal kiepe, and we go makalenal. Nemekrit Paul, amen, nemekrit. Kula malap kya asloman, kumalak kayen, pel na kayo nga fast na fortitude. Taile na kya asloman, proilum, nekias na miner impetu in wikat in pel na kayo. Kala malap. Kala. Yokse pe inakala na los. Amili pag lumalap ki kumakalin met lash ngayon, nekyas ngayon, met wiyas, talikuyas ngayon kayo na kipe kum sista pelumin kain akketeyac malitinga ta kain beka ngasyak na kadin kain us ke maliti si mataka na siya ke wiksi ngayon. Mali na ki kum akketeyac na ki faksilom biya nga along si faksilom na. Malu ki medash ulen ke na ki kum sam ka na chosa yang na ki kada na
me akketeyac la siya inkain akkalimi na kiakwak na kikafuin alakaila siomit makmakkalimi kiksuda singalungi nga isaskin na ki Genesis singaluo pangan persima babay premil ta ko na ki petselan usimat lalal fungia malas kanin matolu magatutut kaya ki payapola sipa matpaken ngit bagat etalutut kaya pa matin sefalet pa foot la siya ta fo tolu wala Lucifer foot la ligin gasao takak fo siya talik ma sinakle beligi Garden of Eden para dal capacity rela me fa ko na fok si ba mang Nephilim aske Genesis on gosh na ke makadeta ka na ke kada sham kin na ke aknes mai ta ko kada laknes na sila pe fa ko fok siya ke sunota na Genesis singa lo pa be premil ta ke pe siya pangan talik ke ulayanga na utoling ata ka pa met peken man chef like ke delbe pa masay tower si mason chicken zoom lang kasawa dar of pebble with peken penangan pa mold si man demonstrate ke tamlel si siu niya siya pangano yelan met peken lang ako eto ka lutut ke man choose ne mam do kel pa pe prem ta exodus singa lupa de samsam ke na nakulo ke me tamlipan lakkalimi penakela katawra la siya fuka lem mayak molye kaksa siya yela nakiak fulatiyan ka final kila singet nakatawra fuka penaki aksa siya yan mano siya batimbol singet ngin ang dawak na akalimila naki makat pala kayo nakiasinget ako kasing di sifak mo rituals makat fong ke kape nakatin fong awangin kalmiya na siya nara pa introduction sila kita kayo kipel si ma kat me oro mama kat pala kayo na casting ni sa fact mo ay na katin coin just through the motion kat wayot mama reko kapanan wangan meaning kalmiya na siya nakatikap siya kaya masingan nag-i-plan pa pala katin lila attitude lasha oyan na nakpailash ki mamakatas kayo la karen ni na kayo oyan makatakfas sila ke bugoy ki makat aro na nag-i-factualize siya kaya kainoya siya ngalang lemil fact may dingi fact may los alu na sik o kas lalos wangin kalmiye pangan fong welo en cielos lois lalikia wangan siya pinalo lalosa. Skimot ka nga ako mevin, yan lagi siya ringi. Kafin na Wednesday Friday nga som. O fakik lagas siya nga in cielos lois lalikia. Wangan siya pinalo lalosa. Elos fast na kimasap. Akwak maureklasin mwet. Malos kaliya makain. Kande pa, talitalawik fakya, tawangan meaning ke. Ke faktlan mark ke gospel lalilange. Sisel fakta silos. Pay na kasin balalay siya kewos. Usmut po siya on guess. Wanang medel sa masla. Ke fact. Kadel fact. May tingis na kanya ke kaslalos. In cielos. Likia. Los likia. Wangan siya pelo sinalo na siya, may nelos tuti akwak ma, may taurela, o na in masaplak. Skili masingay, as masaplan gat, kat si fepe na push envelope la siya, kain, o reklamasi makatmut ka mo, nakatefak mo makatil fact. Kada suffer great loss yung masingan sikya. Manakat kinek pamangan, makaslan gada kalimiya, tako ke pepal matal singetari wangan sikas ke kanitakle kayakle na namana itakang sil Ephraim Isaac Jacob Joseph mit matalas ke papa na utak na sisnge namana itakang sil Moses ya or fact la ke fong lowosa inakfalye mana ko spala ke pa ritual singe kus pule sa makada sapken ukwe malutilan meta
yes, inge, kada sinsin kin mo, kapan siya ki birthday, anniversary, ka graduation. Na, king akademiya, mana yok si pesi bang, efo nga fa ko inge, nga ko Midland Church. Kat finigas sa pa nato siya ki siya koren singal siya fasong dolo na galong gos. Asma si matanda akademi lang ako matlalalfo. Kat sumwi is ka-fallen lamb. Ka-fallen lamb singe, kat is spread siya, mano siya masal sa laki si pes. Sali lang a sak, siya soror laki mus, pinsaksi. Nakatfinlo ang laki ritual singe, sin siya in pakatar akfas sige ka-fallen lamb. Kat findi faklal Paul ki siya koren singa siya fasong tolun ki longlon ko siya fakoinge. Ta meluti nga ta sin lem nga tafa tari na siwos. Ta lem siya sin fong siki ta kakanyak yakel. Ele spread el sangulo dari el kansel ke fak mongo mainge manuk mamasal na kayos. Kusara mainge inasambia. Oye bet kunel mongo dari ele kapse efak kapse nge oleng sasya ke sak. Ke kuwas num kusinara mainge inasamya. Na pele na kaywa kus mga predinge enim ke kapsinge kus fakak ni silang lem de ke pel si el sifil dako. Mga sinsin kanyan ritual singe. Nakakuminti araking ako miskafalang lem. Nakialulas na sinlem kata ki makatala nakfasya. Nangaldikiya definition lak na ritual mo, makatala nakfasya. Siya kapain, wangin kalmen na siya. Nakadinti, oro, kikatis kafasil ang lem mo ritual siya. As kalmen mo kay naefin akfasya ki akosten las na sinlem kat. Ang siya eksembola. Ay siya alfakki ay siya saptasi. Fas singal siya nagasingalit ko siya lang. El fact, yakus na ka mo, ngalangkan may kasi makusara na siya. Alagalatari pisinsip, makus forekin may kasi. Kriski ko siya uwo na duwasan, matatola ki siya yung kao mukula sip. Eneni. Siya sap ko sino siya maingin na yuruk, kikaus na kayo na na siya. Ne met sivil fast kum in kalkal sika. Wangan si Ben masang lawusa. Ipit siya singan. Ki Paul in fact in church core na lang eh. To kosela at ya kosela at some circumcision. Wangan si Ben. Masi mayok opain akos makatasapkan. Nakamin vaccine ba further ritualism makatalakel inara without discernment mawengen ngonlan katke likika dike oyena upesi mai utaga kalye na sikkom nakumanga kaya oyena upesi mai kalye na sikkom pangashamon na siyum ke masla kaya ngawi spread sine kapangon mo ngayis na te kensa ilaf garal lako. Na ifo nga kako inge, kat sumri tila me vak kesi koren singal si fasong ulit kos kitol ngon, inusya na sikom, nga kominte, is na mo, nga matlan church. Kako inge, kima inge, ilsa mga pwede nge, anim ke kaplan lem ke, siyo yat ya siwas. Ke siyo yat ya siwas, akat nim ke kapsya. As metal ki munun lem, esan lem. Elela ka simatin si fena tuni oyen molal, metligil mo ke predinge, enim ke kapsinge. May nelvinti akalen kalmen munun lem, ke pelel mo pred enim ke kap, elusya nanan ka na fel si fena kel mo enim.
Along and Paing and special with best person maslows mas emanas ekatamisatari. Pangan define judgment si mal sinsin kinakon pateng kaya. Kat papalit tayo ninalasin akfasi magat pake. Tasak takat ngit ang diyakuyam. Siyauskat menak pasipesira akwa kinasintalik ni Israel nga. Nake oya siya nake annual feast siya. Siya ka filo siniske yan na kayo. Kung kayo lagi Exodus wa saptalong dolo wa singalit kos. Patamalipan ng fakigas sa lala. Nasin ma wulwul yang nasi ki wulang mata. Siya fakoy nga Exodus ng dolo wa singalit kos siya mga akademia. Inya na kayo wakipeli na akfalatin kafalalap tolo inge. Mukuli Israel na kayo inta ka alo na siya lem katlawos. Na nakemaluti siya misingin kata si feel loan inge kensay pa-examine siya nakiaksasa siya koye nakflat siya ma ilos pala na roke kipelmeta. Napangan masih mayatakan ke introduction siya pa mga introduction ng vaccine kapasyan na ikapun maluti siya may siya. Nangatuin siya take a break in kanu siya matyawiyak namalipan lang ganda ko safan siya liya wiki intro siya kat fast na magkila siya MC namalipan pala ang ganda siya. Kulo malap ke akketeyac na wo matagal na ke introduction siya alle York reference makatli ke masinge kalim ke asyalongolya silpe maki kosh. Inge naga Trump kindalik na tingkat ngela kafanga orekle lo sintaka na Jerusalem. Inakes magnya los ke redemptive work, salvation work shima katil shalos likiya nichap. Papas over she tikin na taka akketeyac ichap. Nakumdal loing Trump kin me siya koren. Singal siya first no lead course nga tolngol. Dahil alla patatyang pa na ke masinga na ke Trump siya maka Trump kin molal siya na ke mas. El long ye osasko siya siya nga lipan ng long ye pe. Kumne masingal ni yokshu pe. Evin katta ka akflat ye ka at ke me inwalas magay na wana ay siya kospelan maximum nga na ke lot so pa siya katanta is nga kakafalan laim siya makatanta is nga inwangin in siya siya mang kat siya na aktuar siya kat siya na na napay katinara ke me ke ngon lan katin kat ke siya katil ngon wana son sapta ko fostong wala ko sakal me na katinalo na siya ingon not physical aspects of life or spiritual man molingon na pa maula parum saptakal kos natin alle kulo malla first na mit na ke lesson context han tayo na kya akketeyac wo tingin kung saan along ya Mute. okay kalpangan May tingin nga fast na may kila sin contest kulo malap namalipan ke kasalom ke introductionan. Ale may malutut na yok si ba nga na unsafan siya liya wiki. Nakatsun na ke listen context. Archbit mo siya na siya kla may kalmen listen context. Na kalmen listen context siya nga isipit siya magat kain sampit siya labag. Kung sumindi yakyu siya dalik siya dum yakyu. Donasyon po kakako siya. Natingan pa akos luwo. Na kung kita la mesik kya kipok simita, nagipok akatuluwa, dala siya kipok kakaaskos. Na pala in context siya usi, nasiyas ka din tala, mesik kya, nefa maluti siya as. Kat finasam ki Henry luwo sa umlata na, kat siyandram ki Henry metiki Henry ki,
Solomonil orella price sila dedication sila kung vinwialo ke wiklo tarie na senritarie kasamrang konal esakaya pa siya to ko siya ma wurela la final judao el pena pa me ngalo to la price sila ma el proyectang ni katil pa kumdal sang sibetafla mo la yesingal mekos parang nga alena me fakla papalan el kanikalan naklalan daw nikati elay siya gelsam nakatsum nagalesin context akketeyac alang siyem da akketeyac as before Christ as after Christ na fin ba before Christ pang after Christ pang na fulwa siya pa Justel lem 00 metti Justel lem yak on for long dolu pa cham ke melodisem singen na samda isel da kana kibet siya yait fugo metti Justel lem na isel as met facho sayal da na belge Josiah tokosha yak singa laikos mal tokosha finen chuta bang kum kan leke bukmata singa Luke Chronicles tolngol lemegos fasingal ya kingas mo na samasigal Solomon ma el tula ke tempola kel terget tempola yak tolfo tolngol onkos metliki malutisem singa pang e kingas samsam kun ke malutisi ke senria yait gal ya Tukun price sila sakaya pa masi pa me kataskeng. Nara uskat me neke me yesyo fuk na fal tukun fun machita recklessin med Assyria madal daga usla papaliki en Israel kanausla shuf singa ulke northern tribes northern kingdom. Komisam ke persima tas pek chonalen sumna Nineveh al sanga soma maki sham nata singe utakle papa ngaliki nata leke na kometa la pensi wangin le papa sin nesin siya sakya pasla na yoksikya pasikyak ne nara en Assyria daka kanausla northern kingdom usla papa ngayon awe na Samram singan kumkwande ke luo to ko siya sapta singa ulit ko siya. May tsudang em ta level pangon mo te sikyak na sinta lo yesingan. Ya to ulit ko siya ko sikyak yak lamfu ko ang lon kos. Amo ilyangan ta kana rontal. Amo di la siya kalemi ke chusayal me takko na ke ekin matafin trona. Tokoshala ya tolngol sina fon na bal ekin tokosha e samfi ke usa se sumnok shaya pasta se kalanga elela or ash benediction elfona telela die na ke pensi ma chusa yalta kange elta kate orela wolala el relievie Men elos matain siel nga ke mama sikyak na sielosya. Kata pa tamasya lale me faithful. El mata ke ma kum kan lalalfong el mata ke ma fakla. Limiti talik din gat nge utyak na ginfel in me faller ginfel Jordan so me felinolenya. Ilakata na sielos. Sham safla ke Deuteronomy. Example, Deuteronomy long lail ko el fakir na sielos. Confin akos mga siyot na siyum, komemta kin siyewo. Confin tiye, sel nga ba sikya ka. Nara kikitin pen macho sa yael, me, taka nagi karangan yan, talik ni Judang, elos kan liye, la, otela lal malak fasya, ma, kat papa el insiyewo ke. Kilta ka nga sikin kain akuyelayan no aksasila temple na ki katoye kuno yakyak pup may dakyang pu masaplan ka ata mata yakyang sin Moses ya
Luke Chronicles tol ngula ko singala ko rakla ke pel si utakle maniliki wen filma met sing inel ba ilkia ekonak pugin ma saplan lemkat masap se kadel ta sang sel Moses naki fakek mo masap nganta ko na katfin sum na tutron melongola ye longol si fakla lemkadel era ta met singe inana si meshikasha Yematan shuf Israel na kewa el fasang me ungay na fel fal ke sel nga na kewa ma taken yak le ke uleng si masimle in bugin masaplan lemka asham gun natar dutron milong laikos dutron mi tolwel fasingal fakla tasakta use inin an aksol kumte kunak mo na bugin masapan Eliang masap na kayo masimlen pugin masap laling Hos fa enen na in forla na sel kinse os na fon condition siya ma utaka siya na selo sa pa elos enen na in forla kinse los na fon na sinkat ora lang is pugin masap singe usta fulia siskan tap ta binulang lang lem katlos dan oy na may in on na when in siemelo line mo. Kipel si ba to sa Josiel konek mange masap lotela kel elrar. He was shaken to his core. Kilong mama ritia kilo Chronicles to mula ko singal yang isa mo. Kito ko sa long maritia gin buksya. El wele siya nuknuklal. In kitin pela na el akila nakmange. Eliak mawo makuluk takenina etaka. El sapla na sel ilkaya haikam wenadal sevan apton wenadal mikaya savon met simin kalan dokosha hasaiya Matataf pufulet lal dokosha fak oinge ko sominek inin met siyak na matay ni Israel at Judah siyak sin lem katla mekal nen melutisya anin puksinge lem katel kashkasak siyas mayan met madala silos tiyakos kastan lem kat elos tiyara mapuksinge fak inorek pangan spesi marael shaken to his core Dahil matawak na yung kitin pelain kain, matawak na exercise katli leadership, kikasma elipsulange. Chusaya el relasyon wala ilay na ako slim kat. Toko siya, chusaya el pangon met kung na kayo walang chuta at Jerusalem. Elos na kayo ni walang som na temple, met tola, met Levi, met na kayo wasaya, met kashap, met sa kashap na siya, elos na kayo wasom. Yematan madinge, toko siya already pugin wala ang siya na form. Mata ko na yak yakin temple. El take, shuso ko ma, siyak lang na sin toko siya, wala siya wala yurin lem God, inaksol, karga ng masap, ako klalkin siyal kayo, kingat na al kayo, in molken, maan na kayo maan, kayo wala siya. Ona ke puksim ke simlen puksia. Elara ta met Benjamin, met na kay wasaya, wita kay ni Jerusalem. Elos in wala ta elos fa karangan ng wala siya. Ifa ka Benjamin sa man yakin siya. When southern at Benjamin at Judah. Pangan flu malala siya, shuf singaw ma Assyria ka na sila. Na hensi mata ka na si kumki or oyelal king sosaya ba. El fologonak penak fashiyak ka final kay lasing. Ka final kay lasing me kikatapel na ki mama akademya ko yal fukuma metliki. Da ak fashiyak na ka final kay lasing pass over Padal to, nakya korsuin lom silosa, ke shine lam. Angel of Death yan, tagade pasila, te unia madin kalsiya.
Siapa kalemi yakki me ask kafinal kay lasi to akketeyac ki Exodus singa lu pangan kafinal kay lasi meta. La siya to akketeyac ki me Deuteronomy singa long God first sin kay luan. Fakla ko sinara kafinal kay lan malim abib inakflat yalim batlowos moyen siya funge malim abib pa elta molikos na ligi felicia pa. Tiana rek mange precision kitit ma akademia kay na nuko. Na fakla som na gen silim kadil shulela ko sinaluwe. E unia sa ko sip ko kawing o dahil may mga kikafinala kaila inakflat yalim ka. Focus singe na kimaluti singe pa Passover singe kafinala kaila singe pa Solomonil taga samram ko kilesin context singe. Na pele o inge na agad na siltam na lipan na tako kasi kat ke siya sali yang transition na kay plo si mo kadat kan nitiken klamala balipan mute Kal kulomalap kya akketeyac wo taga ke introduction na ke lesson context na ngin na lesson na ke ipakluo ko ipluo lalangan ipsimet ngan pa me preparation chingan na ipakluo celebration. To yok nan kaya si kaya tongol siye sosayael Laimi katokosai Southern Kingdom. El kel yal kosha. Fale shun kel yeshingalon kors palinga tang tawek inalu na singat. Ya kustoko shale e sangtanal yalong ulin pelchingan e kanna ustan no fon na masholela. Ma Southern Kingdom telik na tingkat ngan tachuta Southern Kingdom we be remnants matamlil tiginila kalamika Northern Kingdom. El daike pershipa somne ten in the north epang air el kanao stanafon mukut kudiye wana shamram kunyake Luo Chronicle tonyo lagos fostolu na ke me ikos nga na kalemi. Pam kunokon si ke Wednesday. Na masi el ispel al ke yegas nga no fon na kanausla. Na mga kadata na ketukun akketeyac ke Luo lalang la bia kade apply fa kamang na shish. Pangan lesi name siya lesi name me orit malal sosa yang akustin na ke len revitalize me relate me akwak madalan metlan nga alu na singkata me faka relevancy na ke relationship lantlik na tingkat nga na sin me na sin kat sifen na vingat nan ka na sifen inge na faka aksa sa yen temple singa na ke relationship siya may na ka din na singkata when megadak falye na kataka kain siyas na pa Sampram kunyak EPS asil Deacon Driskell la katil mo tikalye yan koso mauta ka anwaki narun kat ngel mo el tasek ya men elostaga na rela men ak falye wangin sielos ke mga na nasikom musyenge pie ritual katara musyenge alu katara singkat musyenge takona ke lama kataka ke insiers manang akademia sona ako fostong la ako akademia. The only way we can worship the Lord is in spirit. When kat ngon siya pagkatash kang kat ngon siya kat liyo malal sosaya to kasha to sosaya ngayon take lang siya fan na masulay lainan ke matan felching kanaus na phone na el som tukun el the land el som na ke temple dapat Deacon Driskell Jack kalamingan chief priest chiefin metol ilkia
tal ko na masap singan din tempon uda ka el riti na me Deacon Driskell ko akalim mige masingan na el rararak el som na nitin mwet som latin na akos malangkat el dal din akos masap Finkat na ya tolngol sinofon na ya alkors ya singalon kors ya longol na ingin al ya longolon kors left long na Passover fishing baka da som na keng taskin na skin lamon na shum shifen na el ya alkors el ya singalon kors el ta kalu na sin kad ya aklongol el matwal ya longol enta kanaus na fon na masulela mamit matalal ngan alu na ke na yelong non course la sumrala masimata itakang na ke exodus ngal lu kunokon ke set teangan me kafasi mit Passover feast biang akum na mising kada sukya na kising seksugon bia kada lama fika mangan na shish mising na ke church tanapa na insias Saptas nga luo Rome saptas nga luo fos luo katin kesben pakotin yoklan gat katin kisyang kanang mo lash na singat mới kayeng si na singat efin paye insias na ke kulo malap Deacon Driskell Lo malap ke pella ko nga flon at pella kon fast na mit na kay duwangan. Deacon Driskell Excellent. Lo malap. Me uskat me nagip si meta. Makom pacl na sang nage. Kun sa fan chali ke. But we got gadash ke me ipsimet ke malutisya na kisyanri abang. Na Ashkelu Chronicles tolong limekos fasinaga on ko ipsimeta. Ngayon la in mo ko sita la message from kunjaga ka na ashke shapuk si fan na ngada ka akketeyac ka si fas nge in mo kat ka inda ka ni me taga ni kunduni ke mutek na fact na Lord Chronicles tolong limekos fasinaga on ko ran chosaya lakflat ka final ka lasing Lakflat in Jerusalem in akflat yelem God. Pangan si pelalo. Kilen siyak singaul akos. Kimalem si met. Ilosuni ako shonak ki kafasing. El shishni matol na ki kunokon lalos ma. Ilosin na rin tempol. Elakaya los ya fag ilosin aramay nge inarulan na wo. Ni hindi aranakilang sila. Eloy akketeyac na sin met Levi, siya sin truth singa lua bangay. Siya met luti lan met Israel, siya rulan na siya lo siyang na sin lemkat, fact, kusin filiet tabin mo lang matal in temple si matoko siya, Solomon mo natal David el Masayla. Kusin tiya si Vita usi, ang kusin kalan sa palemkat lawos, Oyepe met Israel metla. Kosin aki kosi kenjus in temple. Eke plan siya inuay na makuneya ki kosin na kesil to sa David at ako sa Solomon wen natin. Kosorela ako klowostain os met siya ako lang kasha kasi siya ulan met Israel. Kos euniya si first and then nakikafinala kaila. Inge inaknas na si kos ako makisaya na Israel yos inakfalye ako akselemkat el siot na siyo sil Moses. Kaya sakfasye kafinala kaila singe oye si Milo sakkalemye ako sten lalos na kimasaplan Moses. Na kiorela si lalos nge elorela pe oye si ma elo saksa si yela waleang singe. Nakafilog first simit kan fakla asorela si anain laltoko siya elotela sil
la ek fashiek ko final ko la sine pang preparation si masam kunyak ne to ko chusa yala ko final ko la na Jerusalem ilore nak fala tilem kat ke Tuku ne you was shaken to his core na kil ko na ko na el di kanara na kilang silal inal nak fashiek len siak singol akos imalam simet na padel nias ko gusho na ke kafasine ke text lasha ke malu mga kalimia it's an act of obedience to the law of Moses and also covenant renewal aksasya yela ulayang siya kafasine tenak fashiya ke pelnalusya na ke kalimia lang yok na ke oye matokra chusaya le tagata orenal na utuf le nak fashe fall na ke mama ridia ke siya kalimia ke lo Chronicles tolngolal kosh yok na ke fasak singolal kosh anak mo the fan nak fletiya ko foi na la oinge ke pelal Samuel mit palame when si to ko sa umit me akfalati ko foi na la oya na masima akfalati yakinge in pelal to ko sa chosaya we met Tol, met Levi, met Judah, met Israel, met Jerusalem. Nakatfinnan ka na, katfin compare na ki, Luke Chronicles tol ngol, limikar tafakla, ki mahingi, elosili met Israel, na kaya waliki, truth si mabang ten, inane pang ne, persipa inan air. Dahil losin ta kayo ni na Jerusalem, akfalati ka final ka in fall na kimasa. Ini na in pas met ta kayo ni bel inge, tikipel na kayo meta. Na fact la ke asa kaya to ko siya si ma kat long price la ki senria. Fact la ke the cool la ke ye akit focusing alon kos na ke on fuwal nga lit kos met tikisustelan lem. E karangan ang Judah ke Lucian yes longol yes mal karangan to ko sa lala ilta akfala tibe ko final kala singe Tuku ne laksa sa yela tempola ko sibi de kesta tempola kay wana akfala luoy ngi ash sisil esakaya ay sisil to ko ratio saya pa kalemi ke me bukmata singe do to ko sa longol dolu fas longol dolu na fakla elos akfashila fina Jerusalem en si makalimia ke nasilos kinin lemkat. Akketeyac ke Deuteronomy singalon gorfas lemewat ke ito sa nange. Kusin tiara kisainal alakaila lowos inkatena city malemkat lowos el esot na siwos. Instruction nga telosin duty. Bible basic instruction before leaving earth. Elosin ko instruction nga. En sinamalim katlo wo sila fa sila ta may tayin alo na sil we pa en si fan na ko fara kisen al kalawe li directives nga fakla ora ke kele pel si fata tili may pangi plan pel si kelense costa bukuyak ligi ani chepa when oya singe el signify symbolize ke elos suyak na takalikian itchapke in kankan lanwea. Na fakla ak molyela ikwese e kankian sinama lem kate julela ko sinalo na selwe. Tiyan na rek. Na in fact la lutudang tukan was fuloktan na iyan siwosan. Na dates minor kavasingan pa lenak singal akos ke malam simit pangan mama akkalemia kan. Kitek sa ko kasing ni sa fakma they killed the Passover. Me kalme. Mayen lamayak Passover singe. Etta katok. Isang kot fulok na ke parallel singe. Na pape premil sa Isaac Lenis ito nga utyak na final morea. Tao sinluyat ako, leme lusyak singa lauchak na nakogoda.
lipit siya singen. Natike shakel ay siga pa bolikat le. Shakel wun kulo si fana na jinlen. Kat nge. Nara ina nuko yak instruction nge. Nara ka fwena alagay la simit makachamram kaya nge. Maluto da daga convince min lo ang nagikunokon siki set dengan ta na mana kayo nage dates ma-designated nga nagi-aw ngen makafasi nga nakfasiya ka komeli nagi-aw malemel ship-shipyak utakle in ship-shipyak finsiaksi nga nagi-minsya lang somni ko na kon sige set nga nara fakla kimas na fakki exodus singa lufason ko nakikainlen ak singa lako sin malem siya mwet Israel na kayo niya ko so leo lidal rek magan ko songe shake to shake ko songe il avunya na makulukke na ke Lucian yesi whereas katwin janom ke shay mataki Jesus Christ pelsi fanna el vale kenin kisese ila makuluk na ke walak ko wekyak lo lai ko singalon ko sakale mi pe ke fuen may kisya ke fuen pretiak pulol singe Kafwin alakaila ure kinakflat yilim kat if aure kilin aksingol akos kimalim simit. Na fakla kusinara kafwin alakaila malim mapip inakflat yilim kat lowos. Mayan siya fong kimalim mapip pa ilmo di ko usali kifelitia. Som na kianlim kat yasula lako sinaliwe. Unias ko sip kakao ingotain may mungoki kafwin alakaila inakflat yilim kat. Ke ye somlamet itakan na sila sa kaya stipulation mama ko gilen faske tajakta siyaske fakek na silma malim simit dahil din na ukwe si pesir din na ukwe pa akketeyac kikilu Chronicles tolgon fasti na kilungolan no esta masima sikya kaya pa si pesir de ukwe pa wadan sanal met kalensa patawrela ra as deviation janain as katashi shiksiyela na kyak fashiya na letjas na pacl kya fakla assignia ki metol nge shishnya metol na kikunokon lalos malos na rin temple na isamla Shuf Levi maganda fan na ba itak yang kunen fong ke temple la elak kayalos le efak elosin na ramainge inarula na u inte rituals na inte fong sina na oro kitchut king social daga inak fashi ko final kailasinge fakla king Josiah established the agenda umne nagliga wa sumke meeting ka force lang pange makate fash ke pange makate samsam ke pange oye makate ro na fakang na silos mo skimot ko to ko sa si fact na sin matol falet malo sinaro el si wasang na fact na silos makel rararaki kakash mange gusta kalemi ilalesang na silos pala kalemi na sin matol ngela pange makate fash ke ngati ki ka di julpe siskata o ngaye ko mata enta ka na sis pakal men fax sila kikesla mahula na pa kayo ko inangan fash kin geniklan ka nara fakla Josiah el charges kalme pa pang task pang responsibility lomo toko siya pa betul fulat pa siya naman na ilakayalos ki insang katakyasa inakaye me urek malaloso sinsiyak singa taka na sikum singe katli kalan sa plash misinge kata aki way yev ka met wiyesha kata akaye vaka kata may taurek ma tapela may part time na a ministry singe katita la elala involved extensive
Na falinak sa fila la fakikla. Akketeyac ima shuf singe Levites inenanara. Pataka ki fastolu na ke on koshenge. Eloye pe akketeyac na sinbet Levi siya met nutilan met Israel. Sharula na eselo siyang na sinlemkat. Urik malan shuf singe Levi patel fong kalan sa pagkitempol. Kadin na kadin long akwoye. La siya fong in tempol la misinge. E katlo ang libe na ke oral aloso. Lawa na tisim ma eta masish. Ma fakpel pos. Loeng na ke met makumsang pray kayman. E kung finali ke konek ke met kulsi, ukwail konek, long likin pasel, di oral alala. Kung lima la konsinsi o nasyon, kahil pa usi sel nga nasyon. Di Levites nga, Milo sarapa, ilal pa met tol. Tati na phone na, met Levite nga ilal met tol, ka met tol falet. Mga kunelos pa kalimiliyak nga. Inluti, kanya patin na kayo wakan luti, lomalo eh. Ilal ta fanay tawile, akat sanglan som lutikan. Kaya yesingan. Fakla, since the Levites had a teaching role in Israel, na itakyang panasin priest, Milo sinara, kung kan sumlikin ni Mayali ko fasya. As guidelines, responsibility, Milos enina in fashke, itakyang alefal na silos. Si Chronicles singan mikor fas, singan sinigis kalakos tagay naksa Philip simit ni Fakla. David el sulay ni Met Tol Sadok, Abiatar, Met Levi on Goshinge, Uriel, Asaya, Joel, Semaiah, Eliel, Aminadab. El fact na sin Met Levi, kus pa Met Kolan, siyaw lalaplan Met Levi, kus sinaknas na si kus, oye pa Met Levi wiyos, ta kusin kay nusit tap-tapin ulang lemkat, lan Israel na inansi, nga ako lang na kaya. Kisipin ko swangan kipel si mitma, katta sa kinusiya, napalem katlasel ta, kay kat mayin kat, tatiyarak falat siya falin nurek na sin. Na kayak mayata akkalemiyak nga. Likiye, inlomsik, tap-tapin ulang sin. Nakla, na met tol, met Levilos, aknas sa silos, Tailosin makain mokle matap-tap ulang lanlem katlan Israel. Tap-tap singe David el take usye. Pwede na siya sinkat. Na der shakti Ireli si sinayimit mo siya kinaksuwa siya ilkalya na del misye. Panganoye. Naro ensi mataka nagi faksinge na metol met Levi saknas sa sielos, lalosin makain mukli matap-tapin ulang siya. Pangakalin yun eh. Directives, mamakalin yung si met Levi's nga eh. Itakyang nalosin aktashi. Di kiya tap-tap matal silang kat nga, en si mafatkek mo inan mo yan. Yatol fotol ngolon kos mga kalim yemit kaya ka. Kadita mo, David el Takarangan, and United Kingdom, yangaw, napasoloman yangaw. Nakasensyak siya taka pa. May sita sikyang kitap-tap singar at awangin lea. Nakatfinli ela. Tokola sa kaya, na manasil taka, na tokol manasi, toko siya singalya, karanganan Israel, toko siya singalya karanganan Juda. Nalilan Juda ngay pa sa kaya, oye siya, Josiah takawil. Na esa kaya, manasi, Amon na fa Josiah. Na fakyak mo, culprit siya ma muklila tap-tap singaligyan yan mo yun. Dahil uleya na kel Amon. Parela. Na when tap-tap siya ngayon represent President God,
Eloye pe symbolize commitment lan God na sin Israel. Nara pasisara yokshi pe de losin kain usi tap tap singa. Na pangan me mama idak yang na siya. Takla ko sinaki ko sikian siwosin temple ke iplan siya inoy na makuneya ki kos na gasil to ko siya David to ko siya Solomon when that. Kusorela ako close na in archmate siya ako lang kaya siya kay siya ulan with Israel. The Levites were prepared themselves for service. Now they'll organize in national laws in fall nag-shufla laws. They give a 4-4 lalos, kaya dahil na 4-4. Pagkanyang siya, suwin pagkanyang siya, kasuwin na siya, in muku, rapay kasla, o shufa takle fall nag-akuklan ka. Malan ka talo utuf-tuf. Nara fakla Solomon, eluge pattern matakwaki sin kat na sin papatamayla. Kung ganda gilu Chronicles algo fasing alakos. Mahepan ang Levites kasi el dahil pamitol faleta. El dahil ay kul ke makunelos nge. Men pangan shuf silalos sa. Sin siyak si mata kana si kum na kasi ulak kumabangay. Nga kumero fakya. Kadaka kat defkain siya ulasya. Kadinak fashe. Mamayak falati lemkat nge. In mawangin mata ka distraki kat. In the kat lo full kat na ke. Oye makadesang akfalati kat. Sinsiyak da kada siya. Na instructions after si mat ka kifos akon ko sa fakbo. Kos pa uniya si fos. And then ke ka foi na lakayla. Ingi ko sinaknas na si kos. Ako magkisaya. Na may Israel viewos. Inakfali ako siya lemkat na siyot na si was sin Moses. Kaya pa siya pa. Elosin de akfashib. Ka foi na lakayla sin nangay lang si lalos. Elosin ko yung mga kukina kaya. Napanganip si Meta, na ipsiaklo nga left toto, napela nga nakakinsil tao lipan na kloko, kaliya kaya, na usi kaya pa yung memsi kimilkiya. Pamalipan, talo na siya, namala. Tiking kom gulo manlap kya akketeyac wo, gulo pe ke arslo wo san metlash ko sai ne ke pelchinge. Katli akketeyac na extensive si mataka ke alle post reference ke force malushin akyok ke pshemet ngan preparation chingan. Taka din liye na pa na shish mushenge kya pa mo si mataka na kum mushenge wala. Pangay confidential card na sintalik natal nga. Aqua ki na ke exodus saptas nga lu. Kunden taka akflachi ya keshben mga tarana shiwos. Finanicha busko wos meliki shala wos run pharaoh. Nakati kada taka akketeyac beving ati na me Passover lamb sumna ke liftigas saptalongol to luta nakafait korsham from kinyak kemang. Talik na zingkat ngayon ang taga ni Jerusalem may mukulin siyaw pel tolu in yeshe annually 3 times taga Passover feast Pentecost na Feast of Tabernacle kafatulungan kadel fat na sin mukul na kay wa Jerusalem Israel taga ni Jerusalem akflatship Passover feast Feast of Pentecost na Feast of Tabernacle. Nalwalayang na silos na karangin siyauluwasan while you go on a pilgrimage. Na vingat liyata na kafal eat course masamramingya ke liftigas long tolungan rekalik na ke iplu. Maya course met ngan foreshadow Jesus Christ. Crucifixion, death, burial, resurrection lalpaf. Pa feast of Passover si Mars. Tikin na taga el akketeyac piyanya. Dak nag-Exodus. So laila mo ton foreshadow siya. Perfect lamb si may taga ke New Testament. Jesus Christ. Kat kalim ke. Feast of unleavened bread. Tukun lain eat course. Mamtel bunye lamb suko ka sheep suko ngan ye si matwe wangin makulukla. Unleavened bread singan. Kan me wan makuluk. Wan makuluk. Get me.
perfect lamb siya. First fruit siya el pamolyak met ke lenak tolu. El misya len tolu. El lemolyak. First fruit siya bangan. Natukun len lamngaul. Feast of Pentecost. Maya kurs ngan akfalyak latari. Kaya malan lem ke New Testament. So first siya to yak ke akfalat ma social tagain si per revitalize talik nganin stay focus na ke malan kata. Nasikom ke New Testament. Wana ka din taka boldly straight to the throne of grace when pangan masih Jesus el taka kaya. El taka na usye sikosok klasingan. Kat kapasyang na kaya ako makadalan sindik ng Israel ng kesipen Jesus Christ lakfon niya like New Testament. Shan Jesus Christ, faith in Jesus Christ alone, pawusya ngan kat ilyak na ingak. Ingakong musya kat ingin na katakfalit siya kat kaya ngan. We don't have to go through those physical akfalit ma elakyan na sintik natin kat ngan ka Israel ngan. Nakafatulo siya ya, tukun malamakos, mdakes malamakit kos in the fall. So you got spring, summer, fall. Now fall calendar pa kafatulo lalangan. Feast of Trumpet, Day of Atonement, na Feast of Tabernacle. Matulungan so nasikla. It's future. Na wabe na kadinash keme summertime ngin. Katsano takalan lem. Jesus ilak fon yela tari maakos mit ngan. Masima social rek ngan pa. Sipe aksasi yan na sin klik na tingkat ngan pa kafain alakayla. Fon la tari ke Jesus Christ. Ngin na Deacon Driskell Jack kalam ye Paing. Me ritual nga ako marangin na inak akes makinigad as a church, as a body. Pa ritual na get baptism. Kat me kat patakati molyak new in Jesus Christ. Pangan siye me ritual ma mat Kristo na aron ni mo siya ngayon akes makinyalos ke newness in Christ. Na masya siya lang pagkafalan lem. Malaki na sin matamalutut ngan metige en wakia. Palot sa pasing. Kadin me kadinalle insiya sinashke. Munun Christ kadis inakas makinyagad. Shan Christ kaya katam num inakas makinyagad lakad. We are feasting within engage na ke feasting singa ka kafasing ke ngan God in God kasi kad relate na ke main kasaw. Me kadin folokla ni ke me shakshinet. Calvary el taka misya 1,000 luo somla. Nakad looking forward na kita ko. Pang ritual si katash keng. Akes makinyagad ke lang patakon yoklan God. If in shakshin at the same time we're looking at things above. Let foloko. Na wala matik natin God ngan. Esa mga taran shoes finan itcha pa. Nasikom musingem church kadis kafalan lem inakes makinyagad. Kaya wala na lal. El makay napakain siya. Wala na siya nga. Araklo kaksakin akketeyac wumo. Wana tigin nila kalam nga. Kada flok lang naga. Som naga ipsiak lungan. Alif toto. Fosingal lang gors nagsisingal siya. Nagat fatagalan. Usiya kapa imayim singan. Kakulo malap. Kulo malap tigin. Kulo malap kaya akketeyac wumo. Kada flok at pala niyo room. Tigin. Ang liban, lumalap na kafafagasi malimil sumin akfalati den bakiela. Yung so dahil papasok first siya, why mute. Saklo pangan now. Mawing ka kalimil kay kafagas kan mga fakir na alang sila na late cost ko apa tuwin me with the blol siya pa Tal kena en wakiela tokoyang na fale et lenit course na kya. Na ito 15, 16, 17 fale lenit course toko. Torella. Nawali nga fakir Passover feast unleavened bread Unleavened bread. tokoyang pen at 7 days to it. 7 days. Na masipe kalim ke
Arspe kafa si pang Shapot, Feast of Shapot, tamasingan Shawem tanay nom sila. Tarala lay nakal ko singan Okay. Feasting singan. To kapin man nagawa katilaki follow my instructions. Kung nagkasi po si pang Moadin nakikas merigya pa appointed times. Pagka-fashion inakas maknyelos ke mga nangakong weapon na musing Poli la kalimyo kadnigin bella to we need to be ready. We need to be ready. Na oyen ready singan magana pa blood of the lamb. Pang insang moshula in years. Moshula fika lalalfungi. Lalalfungi la chijel taga sacrifice himself. Akat taga wana ko makalimya kat kan sumsa sakasay lom shenriya. If in when lalalfungi sila shkewret malankat then we are missing. That's just ritualism. When I fall alu. Ritual singa ka din na. Relationship singa ka din na. Inakas makanyagat kaya key dates ka key events makadilala kaya when natalang. Paalu sila singa. Kulo malap. Along si taxi kumrala. Along si taxi kumrala. Passover unleavened bread na first fruit. First fruit. Pa dukun in Molia ka pangan na Pentecost pangan lain ang ulil wi matamalitud ngan na lang matel som matkum del som tana in Jerusalem na matasi ngan at lunch ngaul pat rala specify mo 40 days ilwi tukunin Molia ka ilwi matamalitud ngan lain ang na matkum del som ni Jerusalem takalan ngon matal lain singa ulit up te para la 50 singan to shalayak latari di wang masatalan ka dil na shalay latari appointed time muatin feasting kipelfal masira nga siya kahit nag-elso min buyak flagi Passover singan nag-ikumak kalimikin nag-ikafangan na akos tari tolu ba ntasano tolu ka ntasano apon mafuka tolu Ukugrapa siya ba kantasano? Feast of Trumpet, Day of Atonement singan pa Judgment Day. Okay. Na dukun ma singan, kada sumaktagtag either in heaven or hell. Panang Feast of Tabernacle. Na kafatolo mausi mukul, na kayo finan choose ngan na Jerusalem ngan pa Feast of Passover, Feast of Pentecost na Feast of Tabernacle. It's an annual event. Annual event na may ngan wangin laligi pa social da ka flow na ngan nangakong me kadinan mo lingon ashes masinga yokshipe akfala chikat ke ngon akat muguguin might na we cannot katika na akfala chikat if ingat muguguin might na alu na singkat ke ngon man kat ngon sipang Kung nga may lalfing na kayo falling may kayang sipa when nalam na kayo mauta kasi may tol nga na may temple siya may kayang siya pang na agad in a spiritual sense kat may kayang siya na singgat kasi pinakos ten last na kaya molin lang siya pang temple siya insist la kaya kadin mol kun we need to revitalize this katika nukay na makakwaklan may may na kadin taka na kaya kat ngon may molin na pa mol pakatilin siya kaya atigin siya physically ill spiritually ill finan ko siya kaya nga ikak na sikngan niya kaya makumash kaya nga pangaw kay nga tiana sang may tayo nga mo nga ukay faklom ngan akes magnya kilalal fin lago kulo malap kaya monya klom kulo malap kaya litilom na sin may class ko sayangan kaya Sunday school kaya outline siya mun bapa na nga umne enel siya nga nga ay fintikin Driskell pang nalom siya en lang ay matana kaya may kumengap na ni kilengap pangawala na siya plugin nga
lo malap tingin Ausi me kafa kosma kum samsam ke tarit kosa pa kum fak ma ke Leviticus ngol dolungan man Leviticus el ma samsam ke Levites met ma fong ke tempala na amda is puksing Leviticus but this is how you come to worship the Lord. Kulo la ko makkalem nga ke usi si kalmen yok na si life o samsam ke Passover singa ke au si luma samsam kun me la pangan ka fa si malemel som in we me akfalat som de it'll turn out to be the Passover lamb akfalat me ka fain pretty pulola siya pangata ka samsam kun me si Chronicles to ngol me ko fa sing lon mush kiskalya pa sang aksya family singa but finesom na ke ipsiak lo nga the fact mo celebration gas na si uji pangai na ipsimet ma ko na sishkian ba ito ka kifosing alon ko singe kat finloang na ke kasing ni san tak mo payan hoarder anan masap kenyak si na kifosing kat fin sukla mesi sap kenyak ni the details ke apataka ke Luke Chronicles tol ngol lemekos fahit kos na kisingal mekos pa maslon mga mga chamcham kenge check pena na kinak kalimila me directives may instruction may dakyang inakfasya na insi ngan usi in really in me kalim na siya kifo singalon ko singe fakat fasya na may fakla o inge orek ma orekle mana kayo ang to ko sa chusaya sap kengilensya pange by an order siya nakialo na sinlem kat Nagakfalat si kafanala kaila. And nagkikisya ganyan magkisya for fin long. Ang fasima, singalan ko sa kalimia. Kaya mama accounts ng scholars kanel mo, at least 41,400 animals available na may kafasing Passover siya. Kung sumdi ke Luke Chronicles Sapta tol ngol mekos siya makatash kaya fasit kos na kaya. Fakla la pasi ka pisesi maureka niki posin may kisenge. Il pello yokri mata ureka niki pelal esa kaya. Nara in we pela kafama kalimiyak biyang asil tamalilipa na. Del usye kainin oya kosma. Del urek mangin siya madel me Lashkakan magi kusonge anan urek makin nage akflat lalosa. Taka ke masidal ma may kisya furirse, may kisya mause misle, may kisya mainsang lemdolak ke makuluk mama usepe may actors na sila dala ke guilt. Na burn offering, peace offering, sin offering, guilt offering ba siyang kene. Nasa manyak kaya na kita maliban fakir Leviticus puksyak tolu kipapal nata siya kipukon mo langos kipapal nata siya luosin me kafange ka dalbangon mafis katwin sisaklungan backtrack katash katwin di puksinge Leviticus ashi pitkos pa kaya na nga langsir man di pitkos ngayon Kipe lemel tue from any kifakal do show candle it kosha el represent church it kosha minor live the kosha shiak and get me el sapta karash kalon it kosh ashi pit kosh pakeo kisya kafa kuma ritlik fashionale kisya kafa mungokum kain kang ngum de kain kang Matol fulat man full was ya ton man jama taw lipa del ramam ke apa ke Leviticus singalit course was singal si man ke wa ma ashmol ke ashake baton man je naro ke ka chamram ke ka fange afina kim kalem duosin me ke senge pasamon yakke
Plan Belching mga chamram ki order ko mamaylo sin fast kenge. Na bangan masih mayok ki fos on ko shinge. Inorekle in mo kanorekle kasi si madadangon burn offering na in mo usi mista na selos. Mungumatel ka nga indas lagin orekle na ke peace offering singen. Na kung fin kili ka da details kengen ana ka kalemyan. Legal if ka siya fasia kumen liye ma kise flourishingen. Fast na met na ke fasingalit ko saan with a feast. En in mo siya Seattle, damang feast. Kanin mo na kayo aswe. Na si Fesing fakne with a feast. Inash ka fasi. Kaya akfulat yan ka fay nalagay apa sa mo niyak ni. Ngan riti fakla. Wasikal fa. Mo di siya lagay wa siya aswe. Ilo sa akfulat yan ka fay nalagay ka fay pretiak pulol galen itkosh. Patamalipan el fakpiya nga. Na ke ilo sakflat nga en fakla sek na fa sakflat ke monge ke me wixingen sel ta ko el bangon ke fuen ko akflat ke fuen pret wangen me akpulol ke na si masimetan pa Passover ta ka tafla ke masito ko pret wangen me akpulol ke singa na anan kita pel and I'm treated as a single celebration. Na baka tram kun nag Passover. When Passover na may Israel ta shikein kain sharyak na ka suyak na somdigyan itya makil shpen elosin ang kankan lain mo ya. Na ora mo singa dal bang inulo losin kang Torella anain flow mega de momme wangen mak pilol ke singan na fani na ke fosak singal algo singal ya singan tapine so minak sa finriti the fanak flaje ko final kaila oinge ekepel lal samuela met pala wangen shit ko sa met o met me ak flaje ko final kaila o na masimak flaje ginge in bellal to ko sa ya. Glory to God. So sayal ta ka, sayal ta ka na, akes makin yeki, sham mata ki, mit pala Samuel ta, akfashia. Nara, ashmet tol, ashmet Levi, ashmet Judah, mit Israel, mit Jerusalem. Nara, me, anain, ala na fal na ki, mama elos, me, bakina. Bakla ki yak singaul, Algos matusayalem na dashikain compare rela lala na kel Samuel. Samuel from kel Samuel ay met palasi ay lay betchatsi. Kasi Samuel it korfo na kaya kat kanila tausin si ungolit kort na tausin si angal dolu ma ilara cleanse up lala. Na wangen Passover kung nalagay lak fasiyakle maana masimat Josiah Farella ingin nang ala na kaksagin na pa me akademi na kela elukwe shike mana ke o masap kanya ingain akfalati me o yema elostarope na ke akfalati ngemita Katama mata ka pa na siya kadina daw kayo nag-pensimit mo rin Passover siya ngayon. Masang akfalat siya nag-defok na lalo sa ano na kalimiyak la. Tawrik pa kayo no yang dedication akfalat yan. Kung nalakala siya ngayon akas makinyalos pa ki so manilda. Kasi akan la siya kang alutaw sin kusro na ki el orella Cristiana que temple simal misaila arkelu Chronicles it kos fast me kosan na nake oyema Isra Sorobabel mada ko del pe aspe chamanya fakla aspe
kusuma nel taka usipen sang designate academy lapan me ingan lalosa. Taka na si kumikisen siyakla kadera fakya kaini no yenge kadin kay narapeke makat ekfletikat ke. Malutut siya taka nagkakapo. Kimatawa ki ang academy nagkakasing ritual. Makat pala ke inaro. Lama makla sa aske kawangan pakasing ritual. Josiah ilki norek na ki Samuel lakfasya. Nakilaro aspela la mga academy petaria. Il symbolize la ilki academy akfalat lal na singkat. Eki uleng lan God, naging-commitment lan God, faithfulness lan God na selos, na ilki fakkuloke. Na pasi sara ilki orela akfalat lalki Passover singi final kala singi mayin, ki pesi mailo saknas na si timbalan. Ilko na yakatan no, ilala na rarar sanging la, fokas mga, nga suplay foko, alekuluko yes. Na pasi sara nga academy ki fakpelal po lama, ki nga kumis kafalan lemo. Pretsi makatisngi, el pretsi nama, siya porekle, wanis ki kistoa. Ka oya si ki sacrament si makatinis, nakatinis kalmeo, etakin la, kat fintiye, isi tala me kalmeye, kat si fenaw si mayata na ki mawla siya. Nakira la Josiah, el te fong mo kayo na nakima, el connect mo, taurika, ay convicted, el iselang na paye, inakfaletye, God, inakalimila, ininanuriklaw yesinge, ende fong mo kayo na rakyapay may msigat kayo nakalimila siya ka din kayo, ara fong laski, kayo no yenge, kadin kafus na inuwas, makatarange, ara kinsiyas, inesangin kaksakin kat kinsi pa ilasyo, inde fong mo kayo na kimakatala kayo. Nangamapangay, akketeyac, kiipsiak lungi mga kain, usipan ni kikapas yung pasisara kaya chamram ki ritual, o iya makatpala kaya. Kadin tison na nagipat, the graduation anniversary nga manakfal. Nakikadis ka falan lemo, kadineta, lamunun lembangan, kadefin delien, pakatayac ikisiya koren singal siya, fastol ngulan. Katamas, katamise petari. Nara lela kadiniskas nga initala, katitaka na inta kitelagas nga nakfasye, o katara kuno ko jinak kalimila, Deacon Driskell Jack, mayin, el tenakin sailal, el fong na narawrik malan church nga, teliyang la, mga nautuf-tuf pa nga. Nara, oye na upesi sikyak na sila. Akikalan takutin lang gati mawungar. Apan mo laki ngaliyak nga, panga analogy nga, analogous kinla, awen nga, longyaw siya sa kupasin na niya, nga siya nga, insikyak na siyang batalik na tuman. God bless you all, belang nga vlog na siya pamilipan. Pamilipan, kasi ka, take it from here. Tigin, kung kulo malap ke akketeyac wo, fashion na ke aksafian maluti na wo si matagan si pakas makanyagat ke. May call singan, toko siya, sosaya, wana makalimi ke ipsyaf na singan, kafa singan tinawrik, yok wena ora sila sosayang. Nanasikum mo singe, tigin el samon, po siyan ko so may kek utakangan. Insang kisiyak niya na singkat ngan. Fingat taka nage ipru ya fosingan agos. Ariti ka din pelto. Masimay taka na si kumisinga mit Christine la mana ngayon taka katakalim niya. Sisel taka akfon niya lang na phone na. El pa perfect lam si ma. Na siya to iyak kaya kafangan.
El wangin matsatakel wan makulukel. When el lang me. Pacl conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary. Akketeyac mga. Pang connection sila si kumusenya. Kadin na connected na ke oret malan Jesus Christ finshaksin. Faith in Jesus Christ alone pa usi kat may kayang sila na sin katang. Akum ti kan actual si kat si fan. Kat ti kan nala kat kayang maman kat na fon na fototol. Having kat ye iprusap tayo fosngela ko Akketeyac fine pa ye nalapake yok yen marsan Christ eka inaro. El eselang si fan na sin kat wana siya magkasya si was kengon siya maul mapatpad. Shal aknas na sila nanak na kay walar liki alyalu wangen shipe takat fa kalan sa pakat maul. Ngon alyalu wangen shipe. So siya yasingalal kors el chun yasingalon kors el takalu na sinkat yana kors tokok el yalongol matwa el matay kanaus na phone na may long marik na sila share ka pal matay mukut yamang kanaus la el il the land follow na makwak lan Moses makadel sang na sila Moses Mount Sinai inakas makinya metlalingan. Met kol siya pangan. Laki o yan alu. Pangan met kol. Deacon Driskell da fact lipan kung papastay nom siman manapay siya nga nang kitetlik siya tik nga kas mol. Wim tan kya ka. Mankat met kol siya. Na vingat tiye pilgrimage me fafashaslan klik mukul Israel nga na in Jerusalem na in temple, Feast of Passover, Feast of Pentecost, Feast of Tabernacle, mukul in siya upasom na kyangan. Nga akong weapon na nagka leadership, madawek na nom siya. Kat pa uta ka in kol siya ula siya. Perfect lam siya nga siya taga cast mold, conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary. It became flesh, lived among us. Castlan God. Genesis na Revelation, pain na akmol ye temple siya nga. Revitalize a daily akmol ye kat impel na kayo. Kadin na kadin tifotit na kay Castlan God. Manil magkaya Castlan God magkaya na, Jesus Christ magkaya na, karat may nganing God kay siya pa, actual siya God, at matalya God, kating keng, fallen keng siya ma, katling siya wo kaya kasipin, monia kakustin na kaya, masaplal, kating lang siya katimit, kaya insiyas na kayo, kaya nganas kayo, kaya nankas kayo, kating lang siya matalang las, wala kat lang siya katsifen. Pangi, finshaklan ka ata. Nang ako masyenge, finkat long ipruya, fosing ako sa na keyword kaya nga, saan Jesus Christ, molin ngon, te, ano na kaya alyalu, tolla pelas na kaya alyalu kikiyep, sa ta, wang tripe. Paso sa yal ka na uslangan. Ako masyenge, katli, kunokonal tamlal shirle, que mante tuste que FCC kasha. Mekors, pa etikin. Sikoren ni Mekos. Sikoren mekors. Kimante Na FCC mekors ket frete. Katin tollam mol matangan. Kanaus la. Kanaus fa ka? Gaslan God. Pa may tol sila social yang konayak. Masaplan God. Ein temple. Masingan na ni shoso ein temple la siya. Castlan God. Pange connection ma ikakla na si kingali matayaklal sosa yan ke akosten lalin flokan ma malan God. Akom kadina kapas na ke Castlan God. Pa Jesus Christ makayin. Kulo malap
Tigin bangan from kalyalo. Mausud ko narati. Wala kung saknas ke screen na. Kumli, katsamrang ingin na, katsakali masingi, taksilugi kasi mananak nga, ito lang na kali. Kung samrang ki, kunakon si Kimante ay, ladang siya liya. How? Na, katsamrang kinak na sa siya tempo la, kak akfalat yan Passover siya na, lika pasilan, taksilong biya nga, fastigi maguluk. Nagsiya ko rin na may kosyeng May sila na kayo. Masifan na siya ba? Paul fact na sila mo. Kung they're blinded but lalal fung ikisipin flagrant sexual immorality mangan. As bekas sikyak. As oye matewo pa sikyak nga. Kadin kandila. Mga katekain me ucak ng toksalan kat fingat matake. Pangay kata mga cham-cham kayo ma. Kadin ng kensay kat ke. Nalima si mailyakin na pa, mwet pakat karangan mo lang Pwede nga tang di na kaya. Naman po, as report siya na si Paul la, as with Corin patatang na kaya. Mga kat bangon, masik, pa, orela, basala, may Elfland Church, si Corin na Paul siya ram na siya Nara, kaya ako, so nagitustihan na, siya kayo ni Kesla, buklim num siya. Falla na yung palam sa kuwa. Pasaram ki Revelation na may ko siya. Revelation na ako, dakyak tari church na yung kasaw. Ahentin po siya. Alam sa kuwa, Jesus maganda pa kan kestaro. Fos siya singa tuloy, manakalim yan na kaya. Falla na na siya minis buklim num siya nga. Kanaw sa seal kaya. Na kum and waki, kisham kum sang mulin, si kosyak na singkat. Kimet lang shoot na kayo kanin cast na kayo mutanfel na kayo kanin tananmet na kayo may kasikat kiwan si kaya pamalipan may mo di siyam digat kaya Panganel kadlen na silo siya tako siya na manas mo masing na leta ko sonol sosaya ke liek na pela metlal somla tina kus masaplan god na makalimyet itngal kata met fin paye kakakakyalim misaluma Italia ko yegar metligi esakaya patoko siya wo shafla siya na fa sosaya el sosaya bas toksa shafla wo siya metlan me toksa shafla wo silan Southern Kingdom na toksa ako tokongan na 586 talfa lilil to fingatli Sikat namnas lal sosayangan katil longol. El longol. Matayin pala si mas may klan sa pangan som ultia. El fat na silos. Kishpin na ako sten lomangan. Fat na sil toko siya. Nanapnas na siyong. Na may siyayen toko siyangan. Singa fur na sa ano. May nilos kanaw style. Na liye na siya ko slal tal nga ni me fara el kaskasak yok kaskasak lal na nasik ko mi singe me singe si pa etakang si pa from the revelation knowledge fosal ko singe ka del mateng na si coming in la kalim ye ke when natal Jesus Christ pa lu si sacrificial perfect lamb singe nela makuluklasha elang fin kum lal fin kum fa is mol mapatpat pang mas ma connection si may na kadin ringin na el matengin na inta kana ke masike mantian ko tostan ngan shamal ngan mekor aksase yak lepekot me kora shamlan taliknal ko medyo ko pronounce niya tapangan correct kulamanlap el ngishe aksase yalan gat na silos na kadali na kya pa singe pa na si Kum mat Christina inanaksa siya kat pel na kayo in mo lash being sanctified na ako sten lalal fing lash kaya ako klan kat kaya nganin kat kay siye usye silaling ngan siya de fa ko lan ngan e kalim kaya mo lakum if kat ako sten when so sa yan na kaya masap akwa kilan
kat nga masing ako makukin na kaya pa San Jesus Christ lalal fungi singa el fulfill man na kayo kat tram kun nga Jesus Christ magana pa kanikin mo so nga kadinan ka pas na sil kadinis wala na singa nga mo pangan once the tosto na pa ngayon may kumsa ko nag-Friday singa kumsa may visis di may ko siya ka patang nag-Friday ngayon in matalan galim ng Christ na kung si pacl again sisla old self singa and put on a new self kaya kung di mo kuyang singa tram kun kaya ipruya for singa na ko sa pagka post lu ke passage singa ngan riti namna Leila lang sing kalim in mana ke wakusaro wana ke Christ lang sikod si fe na lafka na la mo lal ker to in wana si makisya king siya kin siya wuya kad pangan masma to ke we marich na ke kumakataya ke fret yangan poslu singan tenan ke maridan ta finga riti na pa na nga riti ke ipruya for singa la ko kan mo king siya pangan kada king ya kulak fa ka through his son Jesus Christ katil din aliya kom tigin elia when natal Jesus Christ el din aliya makuluklasha elia mawala na siya Jesus ngan what a blessing el what a grace this is God no longer lang siya pangin la makuluk fa ka he's looking to Jesus Christ na para ina kaninilyak through Jesus Christ manin mo ka na pa perfect lamb so kung along sinapay may apostle creed si mga nga esamya rin siya lang may akong lalalfing aliban I believe in God Holy Spirit I believe in God the Father may matagal kaya when natal Jesus Christ who was conceived by the Holy Spirit born of the Virgin Mary suffered under Pontius Pilate crucified dead and buried on the third day rose from the dead pangan gospel siya from good kaya Passover singan on the third day rose from the dead he ascended to heaven and sit at the right hand of God Father from then he shall come he shall come he shall come to what to judge the quick and the dead pangan makamtasano mas may naikat nga pala Jesus Christ conceived by the Holy Spirit kapasingan pa siya makaing siya man wangan mapay siya wan mapay fella wan ako makalamingan Tukun na Adam and Eve la masingan kat inherit sinful nature singan na makaing singa inkenik sungan na kaing kasaume pangan kapasingan na kelalalfing lakomo conceived by the Holy Spirit singan machisa issues like maringan kat for lauliak lalalfungi conceived by the same Holy Spirit pangan nash molyak yang kat issues like ngan God mana shafta ke bang pa komni samram sila sosayal walang na sinmait nga nil tule ke kapun saptag tolngulakos el samram kin initial nan ka lasang no fon na mange ker malan kat ke initial ke ngal pang ako mars keng ulo malap why go halfway why go halfway yeah pangayan si Mara kat may salal ka ngamin katito na tafo kat now wana tamil sila lakal get to stack up wana ng mga example wana everyone ever we all is in a process la kumarsi ye ke pelching para na ka nakflight che kat long na ke masi chisel fakkel na sel pita el ngatang na sel pita makulu kel pita pa setan sombilia ay lang si pita nga kung what tamil sila lakal me ke kunosin jalala te may tapay na makulukin may ngan pa katin na kan proy kaya in wangan la katil ta kana sin mat na kayo at tigin kum ni mam sam kin kam taway kaya for sexual felang pangat katin na kanina smak afna yok pelas nagi tustea na nagi masigi tustea Kaya tang nila color fa kaya ke fleck ma line Israel masingi na kumit la liye nagi me or smite ako kisafla yen kung saan ke black red yellow kanid mama signify ke and
in lokalok na sin Israel ngam sige. Kumloing ta na me pangan main color ngan para la fleckland mit ngan. Kumni mana pa ye. But the line the mange Arang we need to akalim really Gatuang lagi. situationally aware ke mange. Mange na gan kalim ke. Para diniwanin pange na. Anyone pange. Inaksabi kumli. Anyone. Kingange. So minakflight ti Passover. Na ki Passover singe saki si porque sang aglinye long pa akademia ke mariting effect masang akwa gingin na sin madi shwa na kaywa kilenak singa in malam singi kai sim gulen na sin das ko si. Pensi makita ka na kaya pa sa fin mo to na pa ya aklinye long makus mo tale in my angel of teacher pasila. King Elisha nga fa aligi ko siya fa tie ora ka tayo na maupe na siwos. Siya si magalin niya doorpost ngan. Na kung bakit piya nga, a lamb without blemish or defect. Nakafin lang nakita na pole lang kung sinin na nisla may pulol matalan makuluk ligi ko us. Self-lock na ikinakon sige mande nakuswa na estes na po nakuswa o na si fulin karin flow sa siya. Mawengin na may pilol ke. O na kingano na ito la paing o yus. Nakafinala kay lalas ako lang bayan ki second year kletari Christ sa lamlan kafinala kay la. Nahara makakulan sin katla. Maluto siya nga takanikat kain konaek. Significance mayok siya sige kafinala kay la siya. Namusing nga nasik, amalipan pa, may asin, temple siya may nanaknas na siyak na. Pornography, Elia na kayo wama, eko siyala, insewulan ka din, te patati uruk siyulan ka. Matakan play mi machaya, point finger at other people na kayo, mamatakay na akmisaya kamangarang at plan si Huwa nga na ba sila na orela. And I'm going to live with that. Pangan masimara, walking at the point finger at si Fena Ken Saikan. At ka na rin ba yung siya magkisya matal. Pangan kaliyala ka, nakasot na siyang gumingkain me, kasagat kalya praile, nga kalya kayo sangon sa kungan. Ay, dala na siyang lamalap. May sila. Kulo mallap tigin. Kulo mallap met las kusai. Kulo mallap metigi kada proy. Kalie tagay ni las no. Lang asam tinali lang mute yawi. Asipya kalbo ni mga kalami pianga. Kulon sum Deacon Driskell. Kulo mallap ke kalie na wobo. Ay spela in kaksakin kat met las kusai wikom. Akilein kom peke artlom ni ke pelchinge met sase luoma taka kat lienge nga nakalamye tamtail kulomalla na tamalil chibuyasngan na arslan met nagawa mataka pe ars we kat fong na phone chinge finnem deligia pasay mo yega kat chui kaksakin kat ke arsloman pain kom del kulomalla Paing ko may show man. God bless you guys. May lutut na wowo siya nga taga inakes makanyigat. Kaya po na yung siya pat Deacon Driskell siya nga. May God. Inaywangan langin na. Rep malangkat ingon. Rep malangkat kaya ngon lalingkat kay siya. Being sanctified, being set aside. Aksa siya God. Katina taga. Narun katin pel na kayo. Now when I like Kalimia, don't point fingers. When she was. I see back Kalimia. Ipan if not maguluklom, the canarun cutting in. When in Comdena she was. Komen na kon tipen. Nagkarap malan cutting com. Na komen na kon matake obedience. Akosten. Lipan. Akosten nagkakaslan God. Deacon Driskell, makalimye pornography.
Kain mangen for finance pelasnge. Kat misental malan kata pelasha kat sangnalan malan fel. Katekin mit Christine. Kat tolla pelasna ke malan fel. Pia na poe priority si mga kumaskenge. Pachisel ta rela. He came to seek and to save the lost. Na great commission si mga kumina naskya pa. Metulong lalkos singa longo. Ko na kay wan ka sa fellow ta kana sik. Jesus na sin matamalutuk. Therefore go and make disciples of all nations. Baptize them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Teach them everything I have commanded you, and below I am with you to the very end of age. Katina mako. Jesus will we got. Body of Christ, Jesus will we got. LA equip got. We need to be faithful. Faithful. Stand firmly. Persevere ke makayo tisun kat nga. At the same time, proclaim gospel. Pangamakunesyo. Ti peling picnic. Peling kalansap. Paroy. Tuya kalansa fak gospel. Na me tay furo lomash. Inga sao. Wana po de la kalaming. You got to sang no fonin sium na ke akwaklan God. Kat paroy. Kat flat na kadal la shu malap ke kas mo lum mataka. Inshil pa kas makinyagat ke temple. Kat pa temple no mwena siya korin. Tolu singalon kor singalit ko sa kalamye. Paul sumos lagat pa temple. Ngan lan ka te arshin God kay si. Kat na manas na shish. Kat kuluk lain mana kayo. Kat fototo lain mana kayo. Okay, siya pinpako ng yoklom. Na shish kay si. Kumakalimye. Sacrificial system siya ma. Sosaya lakalimye ko. Siya ba revitalize. Kat liya mo siya nga. 10,000 or 2,000 years ago. Finan Calvary la. Jesus Christ el taga misa. El misa. Pagpakiel. Traktal molya kelenak tolu. El sogak som. Sitting at the right hand of God Father. Lefaloko. Kat pang na siya mo kat flat na the floxing ngayon pa priority lash. Nagayawa mukul. Nagayawa finan ko siya. Mat kalansap. Mat lalalfong. Kat kaya malalap. Fosya klan fel in. Uskat me fototo yang na room. Likina me da o kat flat na nash. Long proy lash. Kat kaya malalap lalfunikom. Laki na lom met na kawan mo ke pelching. Through your Son Jesus Christ we pray. Amen. Amen.